Haste hapangni kosolo edisi hapangni bekhakti bo advertisement policy shanamjaknani sanmungno khobui bebagi kaisini sanmungno tiyei sangrongsalo edisini samungsari phang adong Purnochandra Jomotiani thani deputation yafarka Khumulung Press Club Tiprasa media adongrongni hamkraini kokno wan sugui Khumulung Press Club ni joto sanmungno no dati supunggai rejaknai hini saka edisini CEM Purnochandra Jomotia जों जतनो काहामकेनो साविमानो जाति दफाते society-नि सिगांमुंनि उक्लग media एबा कक्टुम बेदकनि खलायते बेलाय कटर फियाबा जों जिनि media एबा जिनि कक्टुम बेदकनो सो डेभलप खलायति साविमानिया हंके जिनि जाति दफाते society नबो डेभलप खलायमानिया अंनाय आबनि बागै पुइला सिगां जों जिनि media एबा कक्टुम बेदकनो सो कुजुगति सानानि नांनाय अकक बथमानो बस्तांग तनुइनो हास्ते हापांनि कसलो edisi hapangni bekhakti bo advertisement policy sanamjaknani sanmungno khobui bebagi kaisini sanmungno tiyei sangrongsalo edisini samungchari phang adong Purnochandra Jomotiani thani deputation yafarka Khumulung Press Club Asalo deputation eba sanmung bla yafarmani jorawo Manjaka Khumulung Press Club ni Asukphang Angshu Deborma, Tangphang Ronjit Deborma, Asukphang Yaksu Reverend Nilpendra Deborma, Tangphang Yaksu Manas Deborma, Rangphang Omilo Deborma, Khumulung Press Club ni Adong Eba, Rising Tripura Channel ni Ozama Hanif Ali, Khumulung Press Club ni Adong Eba, Times 24 ni Anchor Gobind Deborma, Khumulung Press Club ni Adong Eba, Search India Channel ni Editor Shekhar Deborma, Khumulung Press Club ni Adong Krishanu Deborma, Onimesh Deborma, Arkeshwar, Jitu Deborma, Surojit Rupini, Ashok Deborma, Molin Deborma te Probil Deborma. Kaisini sanmung rogni bisingo tongo haste hapangni kosolo edisi hapangni bekhakti bo Tiprasa media house rogni bagai advertisement policy sanamjaknani joyawi Tiprasa media house rogno advertisement rejaknani kokthum bedago samung khlainai Tiprasa sikla sikli rogni khatung mungno tebo kuchugoti sanani nahar mungo edisi hapangni bekhakti financially assistant rejaknani bagai beskangni rang bisiwo ICAT bedekni rang mari bang rejaknani bagai Kokthum bedago samung khlainai Tiprasa media adongrogni bagai health insurance sol khlaijaknani Khumulung Press Club o kaisa kaham beramni conference hall sanamui ti sanani te edisi hapangni bekhakti kokthum bedagno samung khlainai Tiprasa media adongrogni bagai journalism ni training te workshop khlaijaknani deputation rebaimani yagulo Khumulung Press Club ni secretary Ronjit Deborma saka Khumulung Press Club ni osan mungno tiyei dati no sakthar mungna harnai henei pogrikha edisini CEM Purnochandra Jomotia te edisini CEO CK Jomotia hinei Senggotono saimano sini society development ni bagai sini community development ni bagai media ni samung balai kotorku awani bagai seng Khumulung Press Club dini sini Tiprasa society no sini Tiprasa jati dofano tibu kusukut pelanggan ni bagai nangkupani samongkha media no Tiprasa media no develop khai askan monggo sengtini edisini chief executive member edisini CEO tio bo haikeno di edisini ICAT bedekni piu bai jeng deputation yaphaka jeng malalaika jeng kok salaika obo haikeno puilabano jeng edisini CM sang Purnochandra Jomotia bai kaisa deputation no thanglai bani chini sanmongkha kaisini sanmong 7.77 demands ruti sing dini CU ni kaisa deputation yafarka chini press club ni president tongo press club ni vice president assistant secretary obo hikena chini executive body press club ni jota dong tongo
chini sanmung rokni bisingo ek number sanmungo tongo state o je advertisement policy ni bisingtui media house rokno media rokno advertisement rejakmani hai fan rejakmani hai जों एडिसिल बो गदाल पलिसि खालायजाथों आबो हायके सानमु हिसाबमाने बेयावबो हायकेनो रेगुलार मीडिया हाउस रखनो मीडिया चैनल्स रखनो एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड खालायजाथों rejakथों अबो हायकेनो जोंनि त्रिपुरासा मीडिया रखनो जों गोबां सायमानो जोंनि त्रिपुरासा मीडिया रक गोबां चैनल बांला न्यूज पेपर ककबो समाय बेयो बेयाव फाइनान्शियली बेलाय किउमिक जों सास्टेन खायनायनि बागै बेलाय गथौ Awalnya bagai edisi hapang ni berarti financial assistance, financial help, mengiman loan, mengiman one time financial assistance. Apa hai rogo edisi hapang ni berarti kelajak dengan ni. Apa hai kan sini satu poin mas sana ni kita lernai. Tiba tunggu sini sanmung rog edisi ni berarti workshop kelajak dengan training kelajak dengan tangi kita semua tu saya mana social media ni time. Semua tahu pun media itu nanti jodoh ni knowledge keriko sini. Jurisdiction bersesuatu sini dari kaum bersesuatu sing saimia ko kaisa news content mang kan Facebook o YouTube upload krai ro gabo sini society wa effect ngo abo sini beri besarong thani effect ngo abo ni bagai abo hairok thani katina ni bagai sini Khumulung press club ni samung obono Khumulung pidi edisi ni bukhaktui kaisa workshop ni ekba training program khlaijak thani sini samung no tui CM sahib balai ke khatong jaka te pog khata ki mamro mission mo su jakai teo bahai kana sini Khumulung press club ko dakino upgrade kayani bagi press conference hall sini furniture level ni boi kahamna pog khate sini edisi ni CEO CK Jamatia bobo balai ke jengbai malai khapang sanjaka khatong jaka bini bisingte jesek mamsak Khumulung press club tadi sini Tipurasa media rok mau subah subahnya dibagi ini subah subah naik saya kenal dengan asal nak hambai. Tipurasa media adong rok ni hamkrani kokno wan sugoi Khumulung press club ni joto sanmung nono dati supunggai rezak nai hini firok mungrekha edisi ni siya Purno Chandra Jamotia Pia o sanmung rok no supung thani tal besok jora nahar na edisi hapang abo jora no kok sanai Khumulung ni sini problem ni kok tum chin parang